Dobro večer, još jedna epizodu Jović HD-a. Danas sam htio napraviti jedan tutorial kako da napravite 3D tekst u Adobeovom Photoshopu. Prvo što treba da uradite, uzmite nov file i uzmite željenu boju koju hoćete. Znači, ajde, ja ću staviti neku, recimo ovu boju, pedersku, i ofarbajte vaš papir, znači tu boju. Zatim idite na tekst i stavite, recimo, željen tekst, u ovom slučaju će biti Jović HD, ali tekst će biti u istoj boji kao i papir, pa onda idete ovako označite, idete ovdje gore u boju i stavite koju hoćete boju. Ajde, recimo stavimo neku ovakvu i to je to. Pomerite tekst gdje hoćete i idite ovdje 3D. Tu ćete dobiti sad ovako da gledate vaš 3D-u, vaš natpis ili šta je već. I ovdje dole vidite, ovdje u environment imate koje hoćete kao ove neke efekte, šta su već, nemam pojma. Znači, idite recimo desni klik na neki, na ovaj vaš crtež i imate sad ovdje da isključujete ove catch shadows i te vidite ovo nazad ovdje što se označava. Pogledajte kad isključimo ovo, vidite tu nema toga, pa sad ima, vidite, dobije se. Onda šta da, evo vam recimo ovdje shape, uđite tu i recimo možete staviti ovako ovdje, vidite dobije vam oblik slovo, ili ovako stavite ovdje i onda idete samo ovako i samo kliknite na crtež i kada to završite imate tu još da gledate, znači ovih dosta, možete recimo evo ovdje idete i idite, imate ovdje dosta fora, možete idete ovako bounding da ga isključite ili imate tu, probajte, vidite, ovako da bude paint mask i da bude ovo ovako, evo nek ostane tako, vidite, dobro je, kao, nemam pojma. I onda samo idete kad završite sa vašim ovim efektima, samo idete ovako layers i idete samo ovako background, mislim background, tu samo idete, znači ovako možete da isključite ovaj 3D i ovdje uključujete, ovdje isključujete background i uključujete background. I kada ovako kada ste napravili vaš kada ste napravili vaš natpis, ako želite, samo idete file, idete onda save as i napišete tu kako se zove, recimo Jović HD, i idete sačuvaj u JPEG-u ili u kom hoćete i formatu ovdje da bude i idete save. Nadam se da vam se svidao današnji klip. Ako vam nešto bude bilo potrebno, javite mi se, pomoći ću vam. Subscribeujte mi kanal, šerujte ovaj klip, lajkujte klip da dobijem gledanost i da snimam još bolje tutoriale i hvala vam.